malady se utia kura nsem o keka ono ane maame ne papa kro no mo antena ono obi na kotena na wo hwe wo na asorefo so abeso mo boa wo a engedi enti na wo nko school ni nwie ansa na abe ware krank wa ware ekodi abranti yachi malady entimi awade we entimi nye yie biem nanka entimi nye yie biem akwala no de o se kokosia ne se abranti ni nya ne kwa na aso nwiemra ye den kra awade obegu de nti ebegu ni se odo ne ni ho ya anyem a okonyem ye ene ma ode ya awade na sabi malady ye mfa humobro enware ehumobro ye mfa nware se bia me ne wanyem na se akra do ye me mobo ntimi kwa ye mfa nware eti akra no won tena se na won sisi na ewo fom Oheneni niema bia wo ya se akola wo mu ade bi sa life ni bi woni mu won sisa emfiri niema bi ho ansana abrante ne ya ba ne so ono so amakwan ye hwe videos na ye nya e so amakwan ama ne nua ma ene ne nua be ma yire ne ade ewura obayi dem ntokwa pipe chese malady enti asie bi anim enti e besre nkwala na esi su sese no se malady upese obobra ko wanim a fa botaye bi si wani so se school na akwa yire ho ko adwuma na wusua yire ho sua uwia wade malady da ho he empanifuo bia ware akonu omo sabri ya de ba no omu dwane na nkoda yi so ni agina den wode ba no odi sia ebi ni awura yi sensem a wodi yi hwensem mu na wodi abaya wakọ secondary school awie afa wu su ze be ma no na nyina wei eya sem papa enti ebe sire maya na asi so no mumpe botaye bi nsimani so ya fa video ni to so na wade de malady awade no ukwa mwadwene mu na ho na hunu de ukwa akoye akoda wo fa ne tra makonyem ntinu ano no wanyem sei malady nye wa kanza awade eyekuo se bemmo na oba oso ntim no ntoa so a ti asie ne twa so na asomdwe mra de ya force de ahura na malady edi wo wuo ne yade ne nsempi eba no abrantie yi kan wo kana fidie so me frɛ no nkomo ano ne medi ya wo kana fidie so de ewura wodon malady nya sa na te medical ne di nkomo no nya ne kwan no wonko efza abrantie no enya de abetimi aware so atiase enti enne no maya no munwe yi enye hyehye nyina na yeska tesi wotwika ono an ka wotimi ko beska ono honti obehweme ana otu saba no odi wachi enne no na wutu enne malady awere huseme wonse o kase die ne kro beye bi osi nkora no awaheda nyinni obeye omudie ne test heu enti maya no nsu nyansa binom ensu nyansa awade enko ba bia nwane emfira baby akono ube wale edru baby akono malady medasipi case number 2 wo ra Samuel Kosa he na muso wo no Canada wono so yede ne bedwane mon friend am fan phone into so my patch let's start amwasie o se eno nko ana abetua na nti wa kokuduro mu a yenko wabaso hello. Yes, good morning. Good afternoon, sir. Afternoon. Me pacha oboko de. Oboko mama me hoye. Yo. Canada nso boko. Ah, pacha oboko e sun kakaka. Yo, awie ye susu o case bi wada ro ma yeti o. Ah, we don't get bonne. I'm say around 2014 now. 2013, yeah, and I'm a bagana, and I'm UK first. And me bagana no me back masi 2 weeks time na me see ale bibi. Also for like na me faka akofie. The me see na jankomodie ma na osi ono so fratra. Na adwuma na de na ba kumase. Jankomodie ma kwaya danfo ne me fan sem na twi na menenete di menenete ne yin sem ba mu me pa cho sa tam na free UK aba na obehia ne so fola na kwa be so na ne tran oh in fact na me anu kure mi ma anya ne ho ade me pa che say na wo no wa ba holidays a wo ko eti wo ne tena ne sen me ti ase there be mama holidays me decided say me bagana but oh who betina say me decided say me bagana for good etina yeso no so okuma se ntia kwaye say o girlfriend no Pacha hello
Hi. Hello, me. Kevin ni abrampa no mo wo hin abrampa. Hello. Hello, nti akwaya sa wo girlfriend no ana. I question my girlfriend me ne ti dan ba kum. E wo kuma se Yes sir, what ha na me. E wo kuma se abu akwa DKC. Okay, yenti. E na ne eti. Yo. Abu akwa DKC nti me ne ti no in fact I thought what you mean ka? Abrampa cho ye tie wa brawo. Nti me ne ti no nyinsa ko ba na that time I me ba Ghana no be to ahokyere mpa na afi. Bitwa me ho bia ntwa. Ti onyinsa ye no fine. Okokwe maame bae ne maame frakra bae. E ma wo wie no maame ne ye tena be 3 months. All free. Also washing pad, antiseptic, ni animal in floor cleaner, washing up liquid. Any day they will come Kodafi bottom. 89 in Toby. Mother care for Kate Dubai Gate 11. The Palace. Any mayor company 0245 155 966. Normal kwa na WhatsApp. Na ya asem say abrai hi amona mo wabrochire no. Etie ya mo yusu normal call kakra e be den. WhatsApp no mo de ye kwa de kate. Asem ya say no ti no. Ya kwatena broche 2005 na WhatsApp no. Ni ya course. Na de WhatsApp free ni ti no. Wo ya kwa na obre na otete bra. Mitumi tiete mo. Otumi nya no makwa munyi bombo crack case ni free na ni sonko. Na menya me ya PM na mempom. Ebusu atabita clinic na free. Oh, bidi wo pedwane a wo ti abroche yan hwehwe Obama wo etu ye no ma call kakra na ye ti wa na ye den a no de WhatsApp wo ye kasa wo nti breki a mu dwa ni paso o de abro ne bi obehwe wo be me mu hihye ebekọ usisi ya wo ya yefia ni nkyirem ya wa hojo da ban Cindy Junction ho 0202 347 Abishop apemprande efie ni ho me pacho osede odi gu kom do de to nsa asomka wo de to kom pemprande ni nyina da o gold ne silver ya wash time room ebusu adisha market echi yenko sisi ye 0598585219 OCP Ghana akuafo nsori nso toto womo edua to so de kwajibi wono edua niema nteta na fa guso OCP 1515 ebema na so do so OCP 1020 na watem fa so no me pa cho 0555909437 bibini toma plus o se duro papa obo ano wewo kwajibi ayam kro ebeboa aduani tomu a ebekọ oje ho anyi a ne nyina beyeye 0541337810 me pa cho 3A about center eye koko master no ayam team ebedwane ne nyina bekọ koko Daniel Mr. Apidank 0546107107 Express Group ye kwa abrochire ne ye ubeje visa ye kosua de Canada amana ye New Zealand ye ko Germany ye nko ho scholarship no hwe ye with adwuma so de nso a obeye ne nyina 0552882777 Kengen eye nsukrogye eye Alkaline kwajibi me pa cho bomodien de ade nsuo ye bia owo betimi de aye o ye ebuso kwajibi na fa koye me pa cho Alkaline wom Tafuni Road 0241449191 St. Patrick Free Eye Care Screening. Ye ko. Osi wo hwe wani no ama okwa. Ye ko mo ma hwe ye. So ai wo se screening no wo de be hwe se etebi ne wo so. No hwe ma. Na ye ususu. Wo hwe ade a unhu a we de wo se untua sika bia. Na no hwe ni free. Emom Fabra na etumi aboa osi efiri sa break kopem next week ai ya wada bia na ye mawo osi efiri 22nd July ekopem 31st na cheso oguso a wo ye adwuma wani ebete pa osi ense obi nipa bia wani fra enti bomoden na emwa wo me pa cha osi opemu nchemu afra 0242 523 565 and 0248 123 736
Royal King Cracker. Yen konkwa ji bisisi ye. Bisiketi. Eye kama. Ye de jojo ye command. Emma ho to. Brana jona ubufa so. Kokwa jibi. Ubunyam. Ebeko. Pese obedi aduane bi emu. Amma na ye kama. Eno so ebeboa pa. Wose nkrato FDA 4. Agiatum. Joycam Roofing Company. Ye kwa akobo ye dan so. Nsuo tuto. Yemfi ya ni nchire mu. Na ho abo apeti. No mesi me dan china. Oye IBA. Obeye ne kama. E dia mawo. Standard sheet. Obebo so. Emu nyunu. Yeah, on your walk, as a Sokoban Pame, any police station, and Mission Pacho, or your trestles, and woodworks and young Conome and 0540125816. Na emwa grow fine. Ube grow fine. Mojano eswate. Eye grow fine. Uchima ninye. Eye grow fine. Oketeswa wona. Eye grow fine. Diene asay. Eye grow fine. Doctor so moja aswatia. Eye grow fine. Utumi ni dia. Eye grow fine. Waya dewe na ahoto. Eye grow fine. Eye grow fine. Yeni aye koko. Eni ye dia ye. Digita about center. Yeni ye dia ba. Ushi aye kanwa. Na watu. 0244596532. Weye Pepsodent cavity fighter. Yen konkwa ji BCC. So you have fem. Ebe ye kama. Social fem. Uji bi ebe free ho. Ebe yini na free ho. Ama wonu mu aye kama. Ama ho ato. Oheneni Adazoa Ministries. Ye kosisi ye. In conjunction with Women of Faith. Ye koho. Yashishe dwumadi srum. Enyansem ketwa. Ya yese daba ko onyame manyina ekire nsraban akabo mu. Oyo oba wadu mpani fie so. Ampaye big. Opesa wo. Ye Enyasem ketwa. Techima Community Center. Ye koho. Asem a ye kasa ho. Or say, come and see. John 1:46. Enyasem ketwa. When na eji ahohui. Owura yiri Genevieve Abrifa yeboa. Ye de ani chire mu. Ai friend Oheneni Adazoa. Akasa for Apostle General Moses Osei. Ye koho. The Voice of Power Ministry International. Wa bene se. Odi for pa. Also wa ben. Owura yiri Vida Ofosu Tebri Catechist Retired Trinity Presby. Also wa ben. Adumtufo ni nie. Adumba Fosti. Oh baby. Minister Audrey Ejapon Trinity Presby. Also baby. And a Minister IBJ. Also badenden. That's it. Anopa no nkrum enem pa mu pepepepe. Me ahyase. Ewo Techima Community Center. Ampaye begwa. Ane onyankopon ene enkunumdie Franka. Yankwa homa ne so. Hello. Hello. Eti bla mu wie na si sei. Me ma me no free Accra by. Mo kona mtu. Tisia le Ghana China or Mokosa Meninka. Na the catch a man in the back. Ni me huni se bi ha ma me na na bisa. Ti I feel the man in the coin and feel the game in the starting to come to qua. I feel no cat Yamase or the Benjamin. Women so this cat you come and do a chile jow. The body big Johnny who need you. Sound some little course na I will tell you in fact na many to call me man feeling. I said there later na me and said there for na. Ya no say the Ghana come and call him. Oba no na das way. Oba ni. Ampacho ai. Akora ni wo fe abemu wa kama. Abemu wa oba ni wo fe pa. I see. I said the no fear you my beba no. I say na I'm back now say am me empty sin because me so me near na ho ade. Oh, me near na ho ade. Na me decide say no, say me dey. Me pesca bi na me dan kwa no mo kodi ni ma me ho kakra. See, one Sunday bi mo fie na fie o. O de akola no eti. Na me fie dey bi Sunday no fie dey me mpene. O be kwa o kwai. Na japa na magana hono in fact nene preso kakra na ekoye didi kakra nti e ma me pie ni pie ye no ansa ma de tinyes Monday ana me ba no pana me diskabeto na ka chenso me ko adwuma ni du adwuma ma na me ma me fre ni ka chenso ge no the taxi of an afofo bi wo ye opposite hono amotasi e di omoma kostu abeji otua fa me ma me soko ti e free hono le ba na me friend am oh now we na see wa ko di ma no
Nane maame no mo kuro bezo. Fine. Omo tema shaman. Eno odi akra ne free Kumasi edru tema shama ho. Edru ashama ho no. It's a free one because now I will want to train see the week be the many be say 1 million 1.5 na me the call na me pan chow me slow mami hu me ba no otini ma me factor free Kumasi e be do akra bu na jobe 1 2 me do ho me frede me nya no sa be 3 times na no Hey o se me hwehwe omochi because na me pa cho amra one ne twempena no enkra shama ho no ko hu ba bia wote asase ne de mankohu ba bia omochi me ka no ne me o se ka che no be tro na akwese echiche hu bi cha no e no ma hwehwe se omo ya da bia no ka che nso be yira me ba na ti enti wuni ba bia omote o se si ade mini aha ade mini be to omo oh fine ni be bi omo but me ko ho no so no ye se omo tu afiri ho e se be bia ba me na ta ma na ti eja ko sei obey maami unya one ne kasa edisen oh asase no omo ko 2018 mu ba bi na me send ni ska week bi anti mi fa se 2018 na ebe di Christmas 2019 no na me send no until 24th me send in 2.5 and on the 27th me send in another 2 million which is 2018 Christmas after the do January or so pay primary school fees na so I said me send in which I am me have be am ba no ho na se bi a bi se a o se sa bi a mi ni ba o ba dia si wona me nchen nka biom eti every 2018 wontie ne nka biom maintain nka biom ne friend ni amu ni na busuafo so a edi atam a ni libi skama he no omo de na ma be ma fofura ma wa sista ni bi se de ne benefit kwa sende mo omo sista plan ni bi na boy ababa we die be ni dia no oyasa omo ya santefo but asama ho ne wo me otimika kem to adanfo ne krobofo ye oni oba wo no wan hwe na omo fa akara no ampeni ampa na de wono waye kroboni onye kroboni so fi ho ne wo no na wo jidi sakola ye wo ba de mame enda she eni ti da me hwe ni hu no kwa so ti edie me efi ma che ya wo akara me nsem eti ababa we ye friend say gay ye friend say ye friend Victor ashama bro no ba so na tabre bi a ye pena ibe hu no asama mo ai asenso ba Pentecost asori na tiwa omo ho no mo bu shefi obato ni ho omo si wo 12 di ho ama na nsi akro mo ma me ni mu e ma me bra no e den e kwa yie no e ko bo nsa owie ya mu ka chere ni sa je ni je wo tupan oni be ba di na pa bi tre na omo de na ma be ma foforo no ati sa akola ni bi sista ase me wa ti bi da so bi awo ne ba wa tu ni bi wo so de na ma be ma bi ama na sista ni bi akora wo di 3 years wo me ho eni esa wo be sa abre wo keka ko be 8 years ochina da ya obenya 11 years ni ajira wo ba wai bla na rabe na baba Ghana o ti se me ba Ghana na dia ye die sa ajira wo ba na nyina ye boa na ye hwehwe rabe na Ghana de nyama e se yo when ye dia atoso because the enti amibusa na akola no we ye ne kola bremu picture e bi kura sese wanyi che picture we eti e be ye den ba na we ye de toso mu amuni ma baba we ye se friends Victoria Safo a friend maame wadu obi be dwane o Victoria Safo be ma kura ese wa ware ya allegedly obi ba wo de waje assistant din no ni wura hwehwe ne ba wo ti eja ye de be kwaso ahwehwe na ma wai ye be sibia yo mate oh Father Wood ajeta wo ajeta edi na mo ani ehia ma yo ani e twempra
who could do nam wish ya about so full life aka to me gene number and a quatrimum pnadding ding. Ekon my I won in abem truth and I would them foul by Johnny Quashamai. Hey, Muya. Oh, for Jimmy Free, Obiani, baby, Obeshan off. But if I have to go to Namene, a young Quasia, some out walk. It was who she out of way. I die be home prano. Cray will be a better. Me patch or Dorothy, and they would dinner without Oheneni Loyal Warriors, London, and there me bay dinner would die still soon shira, and quatenting, and the man who said Radin in Fradumu, and call Adumu Maye. Hey, ya special. Ya mame Vedek, or say 10th August, or dinner birthday. Na sada no anu nyame nso ahye na nyam osu obie enwi anybody splash no ne niema makeup ho niema nso osan bie eno nso ho palo Vedek beauty parlor na sa 10th August na any birthday no no obi anu to oton safra dofo nyina ase duru a ye meta na chi ya pa cho ya no atwa mame wai na sa bre ukopie mo tachi man a we se champon me baby e friend yima Ebrana and the Abrabum ye de mammy and Monsieur decorations. Brampa, a Jumano cra, me who yet send me to France. Dear Decuno. It's in a semi here, me Monsieur. It's minima Jumano banti me nebia. I'm afraid, ma, me banono. Me acquire Jumim, Sebecum betray Sicama. Yasem, nay, yasem. You must arch radio or private school be or teach a friend I ori. Na we imashet and certain thing na bubuagu ne ese kwore na oyakola owa ho brase ena oyakola ohu ade ntem sanjuma nyamie yima ena na mu de decoration ena ye makeup artist kese osaye rigs ne ade kama na me ba me kotachi ma oye me makeup ye friend Kwadu Kushe wawo ehedem na nkoda wo na de adwuma gya wo ma o dem no na me frɛ na no amakoda abeye manim no ofia ma me wa wo ni ti omoma enura me kodu ye kwasi ada na me frɛ ne baba akọ a yetwon se ne me esu egusu ye frɛ ne tiri ye eye tete de kakraka bi atwam ene ye ne nketwa but mi aja mi ni obi anti Kushe na nkasa kunadu ni do ni madwuma nkasa cause oye manim akoko amkra tumi kasa techima wo mu madwuma o ene ja wa wonti wo ye ne madam ne ka so me manim no wa ama kra so da ne mpra ho mai wasem o da ne mpra ho aye dududu se du fochie wa ama na we na meti wa na se na me kra me bayima me freyima na me se no se ma no wa techima na wo po bia ye wanim ena wo ha wo ho me basesi o kan ya nkam de niema ba afie na me beye ma wo ene etuka bra na me tuka ono se me fa adwuma musafo ahia wo ene tachiman teko by night wo firi papa kwasi jadwo ma bro nsan a ene to aso yima na wo suruwe waje store da me enu ene na yi boni mu nkola wo kuni na ase to ba du kwimi se champo akora ye bia na ye me ya na ma me ewu yima ma bra kra we una menina nantisa ojo obre ne ho ase ane ma me ewu me kwa mi si yima hwenya mi hye wo ma wo se ma na ne ma me so ye brefo ababa wa pa o sister yi pompo se ibi bo no pichiwu ya yima baby a wo bia wo ma me ya mi hira wate ade a wo ye ma me mani aso ye me fedodo na wa ho brase ntu bedu akiri oba sole wo ma vaida mama ye ti ya wade bia kro ba kuma se ba sore be bompa ye ai eti nyame hira no sabre o mo hwe ye e wo tako ba night nyame hira no so sisi ho weekend nyame hira no ai kushe ya na pie freedom na wa ba yi wadwuma na se de wuni madwuma no nkola no tili no ai bra na wo toto no kra nye yo but that's it. My lady you for kwenye so na ye chia hwefo nyina da wo de ba hospital I wish for ye ren chia free aso ye e ma baby ahwe bia ya de ya entira bia my lady ne team tena se na brabum say ya ware ana say
asetena mu a ana ye de apomure mu nsɛm abetwam because obi wa wɔhwɛ sisi ano yare bia ma hwɛ a wɔhwɛ nyina na dwen wɔ yare no so nti sabre a wɔhwɛ ye ka kyerɛw no sɛ ye hospital no Kumasi mo amu hwɛ wɔ chichine benche ba bia wo bia na fa ka bi si Kumasi obi si Kumasi afra adwo ka na ka kyerɛ mate na driver no sɛ obi zu okrapa Metro FM building ni mo abrosan akane na Metro FM mu no hɔ na ye hospital no ye adwuma dwoda kusi memenda me pa kyerɛ sɛ wo hwɛ TV a ye number no go screen na se sɛ utie Sompa FM so sabre a ma me fa Dr. Dawood number ne ma na ye nhyɛ nkɔmɔ na sɛ 0244 886437 0244 886437 and 0201 681717 ofra doctor na obekasa yare a yesa doso ewo eni yare de abrabia me ba meka so weni hawa obedi live so akra ba consulting a doctor be catch you say hwe ni obe use card amount enti ba bia wo bia na bia na wo de na stroke ye ka say o papa na wo na bia nya stroke ba bia oda na mu odin abusua atwan se ebre bi beba e bia bete se papa na wu mesre oni party ase amfaso ono so pa enti ye hwe se ye betu ne ho anamo bibre na ho ye de wono ma ba ye hospital ho ne stroke wade ye ho ye chia efidwasefo nyina the last time na me catch you ye nua ba ma SDA for Eddie Bay, SDA Safo Dene Bay, na your that TikToker adofo bi jijiska de aboa no. Oba Dr. Dawood hwe ni free. Enne nyame adom ye nua be ma no ho ato no afidwase SDA new site. Enti ba bia wo bia no stroke no se ne fa nipa no ne fa adwodwo. Ontimi nkasa stroke na ma ne nante ye kra anya papa. Obi de ne ye partial stroke. Obi nso de no stroke na paralyze na kra sebi. Wenim din obi timi kasa ba se ye nsori aye din de ama no fa ne brother would ba hospital ba nyame nam Dr. Dawood sudua ma yaresa abibidro habama eye adwuma na onko ba bia ho beto a ene bia obedwen se makọ hospitals bibre doctor me ho antome Dawood ba hospital se wodi hye na nya stroke se di mfie num mfie nsia mfie du bomodi afa ne bra na wo de ne ba emfa wo ni mfie dudu wewanya enka se wanya stroke wedi 60 years wedi 70 years inti de adri de ebi akwa na obekọ dua ewusi ho na dua mo no ebu na ekọ enti ye ka se obi nim de obekọ kina ba ne nyina ne se yare no nipa na yare na ha na afa ne bra o de ne ba Dr. Dawood behwe no bibia be kama e de ama no ebia na iwo kase anase ba bia wo hwe ye free no o se doctor eminya nka meko na nso se me koda o mesrew ye hospital na oba ye treat wa niama woko na ya short time for review said ye nya so obrikum so watachiman bia na wo kentampo bia na wo Cape Coast ba bia wo bia no wo de fa ne pa ne bra fa ne to kem obi kura ho aye de ne ba sabi ontimi nante wheelchair kura ontimi ntinem chese wo da ye nsa so sa but o de ne ba da wo de ba hospital everything we bi mo obonse nipa ne ye de ne to aduro so everything wo ba se kasa no ontimi nkasa bonse ono itimi kasa kama se ne nsa no na bia na ontimi mfa nya hwe a ye de ne to aduro so everything we bi obonse otimi ate bibia ye kama oba na se be ma stroke ya de ka wa wanhwe obi odo wa na se obi a hu no se odo ba kra no obeka se oyo tamfo obi a wanya stroke bia no na setene den enti ye be sere ba bia wa wo hwe se wodi hie bi nya stroke a ye nya ne ho abotre na ye nya ne ho bre na ye mfa ne mra Dawood ba hospital na wode ne ba nyame nam Dr. Dawood so ayaresa beba ye ka stroke asem obi de nya stroke but mema ne bebre ade e ha mo ye prostrate no ye ade aya na ebam be ma bia no aya na bre bia wabọ mpa ye se ekopem se wo be frɛ asase we so sebi prostrate ya de bi nyew na ye mfa rubber nto be ma bia wo hwe sabre ya show rubber that ya show catheter no obi wo hɔ a ye hye ne eyi ye hye no ne eyi e wo mu anu asan akohye areho obi onam se ya na okra container na say ade asebi odwunso gum because ya hye ne catheter o hwe ya to anamon brother wo de ba hospital bebre na ba enne ye yi catheter no ye treat no ama wa free
obo edru anadwo a odwonso bebree anadwo obedwonso be 6 times 7 times obi de ne nya anadwo daytime ofro car na se okọ adwuma mu a kakra no akodwonso odwonso nso a wo find things difficult dwonso no sanke koba se bladder no odwonso twa ni mu yema na sa adwen ne ka kire wo se esese dwonso ni pia okogina baabi se odwonso a ese flow kama na we be ma mpo de wi a wasan apro tedium because be ma de odwonso wi ase bi no aprum kama but ye ka se obi wa dwonso ne kan wote se dwonso de no okogina ho obechima dwonso ne banka krakra e ba na ejina enso okotena se ya na dwonso ne san eba brother wo de ba hospital oba ye de treatment be ma wo a wo be feel fine wo be feel okay o dwonso no okogina ho a wo nsa aba obi nso de no o dwonso a wo ntimi control dwonso no obo nse oti se dwonso de na ne ho nyina asai mema ni bi fa hawo mu aya na mostly first no say one year ta show omo rabbi omo mfie no kwa anim but na 18 years 20 years na ya hye no rabba areho brother Dawood Eba hospital baby a wo hwe Sompa TV bia no Dawood Eba hospital say ya show catheter ana wo de ne nya show rabba but de adru no wo ti sadwonso de wana ho nyina sai no adwonso ana so wo dwonso a wo chema ansa na dwonso na ba enka echi oba ebibidro ho de edema adanse epie Dr. Dawood Bema na Bema sabi ya shara ba be dempo no ba de wachi a obenya anije ye hwe yisisi anase sabre aye kasei obi ti ba bi se doctor ya kan asemo enya wadwen se raba no ne ye be hye wa kosi bre a wo de bewu ye wo ho aduro ho ade bia wo na chiwade wo asase so ba wonimu ana wonim ade bia wo na chiwade e wo asase so enti ba bia wo hwe ye free bia no daddy faka bra ya so ye we dwuso krapa oba nyame nam Dr. Dawood so onzo benye wa yaresa wa bedwonso kama se dwonso no ba wo hu ne nyina no bibia be kama de amawo ebia na wo nso wo de ne infections ennem yare am man ne mema bebre anya problems ye number no mo amhwe TV ne go screen ase se wo tie nso afre Dr. Dawood ye kasa ya 0244 88 64 37 0244 88 64 37 ofra doctor na obekasa infection say syphilis gonorrhea na say chlamydia ama ma ne mema bebre e fa hawo mu e hawo bebre e de bre mema no aya na de tahu pa ye mema na ta frɛ doctor of late de ekoso guys in ntem ne say obefra wo say doctor me be ma na fom aye ketekete afenso ma ho de asan akofom mesrɛ syphilis ana gonorrhea ebetimi am wanhwe a obeka se obi eye o spiritually obi a wanya infection say gonorrhea na syphilis emfa won se wa wo panie ba panie na wa wo no still uhu se ensa na se science no da so ba obema no fon na efon so panie no wa obi Dawood Eba hospital se bra ne emfa ho aduro nka ne ye de aduro ne ka ebewura moja anim syphilis moa no ana se gonorrhea moa na ewo moja ne mu nyina bewu no waye okay obi atensan de agu no ho obi otiti ne ho saa obi won so a ne sre ne ntem special syphilis no obo nse ensan na sisi what say pimples o mu ana akọ ewo mu ana aba obi de etimi ma ade bi sisi wo ketrema so ana ketrema se etimi ma ogam no ekro bam wo se echi nam no very dangerous syphilis betima ma wo sisi aye wo ya mfie bebre na wonum sisi yare nuru so hu ano brother Dawood Eba hospital e ma ne bebre sisi aye penura sebio ebema ne be ma hyiam a be ma na tenka be kosro esan se ebia na infection no ama himfie problem ho minu ba se syphilis ana gonorrhea wo so na edru ba bi a ohunu niema bi wa himfie ho a wani nye ho ama menstrual cycle no ubu nsa wote yaw bosome so a waya se rew de esese ba flow no kra esese ba no emaye oba bi wo hwe esise infection na ma obu ni nsa 2 times in a month 2 weeks no ehu kakra na wotwe mienu no wasan ehu kakra mesra wan hwe ebedru ba bi no ebesi awo no ho kwan ebema obekọ one be ma be ware aye wedding anigi abafi awie no na afei na muchin apa awu akira kwan brother Dawood Eba hospital afei mema no nso amonhwe no
aya na ema obema hi syphilis no ema bema wa hoden kofom ebedru ba bi obema betimewu kra na bema te ase na sebi obema wudi a na niede na kire se we oba we ebema yemra Dawood eba hospital emfie dudu a wanya nam yare na ye wonyina no oba nyame na Dr. Dawood so bibia be okay. Dawood ointment nso ena that screen so eni ene capsules no pharmacy bia be over the counter herbal shop okwa bisa sa ope Dawood ointment ne capsules me sure ba bia ye wo ya sisiare sasabro waposo ye wo ya oda sori a I say the ma bi na abobo to Dawood ointment ye that screen so na to ne capsules na kan for ointment ni twitwi ba bia ye wo ya no pani anwumre na nom capsules na yimi yensa nom na opa odidi wi a anwumre wa nom yensa Ghana ba bia to nru bia obenya bia to doctor number ni bia brana ebre 0244 886437 0244 886437 and 0201 681717 0201 681717 hospital no Kumasi Ejuso Krapa Metro FM dan mu ehone ye my lady nyame hira yo ne yahwefo ni eda se enua da se pa radin kan amen yo me ze champo tew ebraso so mama me da bi ehia me e ma so mama sabi abranti a wakotena abrochire ena wo bo bra bibi ne si yenti ena wo relocate aba Ghana enti wo ba Ghana no senka wo ma wani ekobotan ya wo de ba Ghana no eso we say there amanisa wo ba so sebi enye se ne na otia abrochire no wo be kire wo kakra tiense kokope oba kra de to no so ententem no na we say so kra so ne emane ya tiene se wako share oba wo so for line woni no so I sama so ye nipa so ofri woni empa no na ne makeke si animu ne ntiase aba na empra twe aba straight to the free kudu wo ba one steady na ya wonim ni suban na adre kwa na wonye ode ben afa na obo wa anase wo taw ni a wo to sa afreyen fe no yi ni suban wo be kumu kura po na ne ma me kura e be kura otia na so so odori diniti emema ya amuntu obo ase o na wudu no nye ni nyina na e de ensempa ba fie ababai wo hu na otie so wo abrochento no so wo ajapade ensem so obebehwe mu no na ajapade ni no neske ni wo bibie ni wono enti odo no na jeska so se na no anchechire na wo chechire no ni do no ko di abrochire so ni sika so se bema ne pia no wa pobra enu nti na ode apiri so enti odo bie ni wono mo na wotimi na tena da mu no wotimi na wa enfom so oye ni se esenko oni be ma no ekọ enka na tema na se fese ashama hono mo na ko hu ni nchi wedie na mafo no ye omo ba no so ma me odo ye si omo so se e ba ni se na no mo wi afi bibia o se de be yo ana se moto hono ma obi ntimi hu e na wa hu ni nchi o hu ni nchi kura mpo a enka bia nka samre ye nka problem ya be enko ko be chense bia say ni so ma me senior okana no ano no cheso oba Ghana because they say no say na dey say dey no em say mo no be bad ne mo other TV so dey ne be bia sompa dey edu achiri oba ya na ewia se be ma tokuro bi obewuram bia wo sunsunsu aso be ma bi bewura tokuro mu obenya infection e ka aba be ma bi su bewura tokuro mu na afi se ye bia na beto no na menua be mai nani abre ne ho nyina ogidi se akwada yi ne ba asemu ni ade a woti abrochira wo twi ni twan obayi hwe etore bi a ya sante for man bi ene e be yire ya sante for man bi kwa sha ma ko hwe we eze ji somba dawro ho ya sante for man bi ho woni ye wo a empempi no ade a ye hwehwe na abotaye nti e ma ye ba ye na amfa ebe ya dia ma osa wo ba pa onsa beka eno na papa yi nani abre ne ho yi se minim disi ye ko hwe akora ne ye ne current poster ne ye dia fenfam dan ho krom ne ye hu ne dia ma no wo emema no ye mfa bi mfirim enye obi ebehia ne bia ye ne se ye ko hunting o ema ne dia omo ho atwene kwa se sunuma so we say o jiga pro betimi abobo man ya ma bibi ato ne so ye de we gina ne kom sunuma oba sintia
ye mem shia wo so full life e fro kai Wensro ya grace so bi o ba bi obi shando enti yenya no mema to de bia hunting ne de mo ko ne nso mama ni ankasa na ho we yabo ne nso so ne picture kra beto ho a kasa bi se bia ye ngwase ye kra mpo ma ono o ye be ma no ma me da ase abrampa malady mu be wu yewu malady de o nyina ne se nye hyenhyen nyina na yesika kam chiro emema bi hweye emema bi ehweye se mo tu ma de atom ko on chesam de ba biam bedru bia no mo pese mo de ewura no mo hweye malady we nya de me nwanwa se maame de agrai o mani hu no edru ba bia se de botae na no enkyerechire no wo se o se simu biem wo se timu biem botae ben a ye nti wo de kwa awade ana wo ne be man de te no malady obi wo ho ane de ne yesika na se ahofe bi nti no ote ase wa hia malady wo nya ready ni nachi wadi akire na nyema ba kakra obetimi waye de a akoda no wodi ni sie na akosi sai malady ye ni dwane enne nipa nyira o enne nipa nyira enti abranche no malady na se mo ka nyina ne se so ndi ohunu sa akoda ni no okoedie ne nya ne ba onfa ne koma ne papa na se ne ba de a se ba bia nyame aye na dom wakopie no obetimi ahwe ne ba ebi se mre ne mre nyina opeso o send diska oni number bia number so de ma nya malady wo fra enko wo fra enko akanfo pa na edi boni se what you say number branch and your man no onim se eya beba wai die nyina wo fra enko watu nipa ma na kofie ho malady abrantie nko duru ensem se nya ne na na mu ye ha ana mirikatuo ba ne na mu a em se nkenya asem ketwa yes beba ni fio watu kwan wo de na ma wade o masese di malady ensem bebe etu obi moja de obi moja ma obi emema nyina fanzue nyansa obi nom mo fanzue nyansa mo a sabi mo tu mo be ma tu mo kwan ho a mo ti tokro bia mba wuram na makonyema wowo no mo hwe yie pa onwa branch ze nani na tutu agu ni sema o hwe ne ba no malady onhwe ye dru eboa hormonal imbalance irregular menstrual cycle Dr. Kacho say when your variances options midpoint pharmacy for ne diaba me pa chow nyasem ketu o ma ne di midma tablet in suspension and so diaba for 0596 607858 oba sompa premises kaso jura kwa mjulo techi ma mu kwa brefa chemicals ebuso ho oni we yimu ene di enmuhwe ye kosisi na so kokoju offices pa chow 3p garlic 3p piwak for ne diaba toa also night ayo tititi 3p usayo tititi 3p ntihyewa kojibi pressure ebeboa ebeko niema hye so a 3p ebusua nchemfa efie bia mu hia bi 0248928824 RSYD Novigi Studios with the way I manager Robert the studios wakra ye ko sisi onso mu ye t-shirt check papa e she wakama pa chopa se wo pese wo ye photo shoot bi ye de ni kirem pese wo ye dwumadie stronku bi na wo pe studio papa bi akwakoye a me pa cho we de eye RSYD Novigi Studios and ye kamfo e de ya ye ko photo aba me pa cho o se o pese o ye backdrop ene de keke ka hunyina podcasting me pa cho eni ejai manager Robert o te swag ni nti eni menyina eni be na so me pa cho o won kran malam abase off First Kokoko Street me pa cho 0574 715 778 0574 715 778 and 0303 974 822 as foam obian konko jibi sibowura o showroom tete open queen size kojibi king size kojibi student mattress odigu nkonwam ni nyina ebi ho losing about cent delay my capsules ye di losing lock yen konko jibi losing delay kama losing about me ebeboa oba oni atenka be ma oni atenka ni nyina beboa ehunti atwetwen aye fomfom tumi mobla papa bi kona nyina so ipacho ayem kro kum ebeko ni nyina losing di nupa no aba obetuasie me pacho frɛ 0242133577 abam perfect nyempo malady intimidisie no na me ka kire nipa nyina se eduru ba bi o mo hwɛ ne mayie malady ebi se ne mema na aba no eche se ye competition bi o se die yie o atu be me atom ko no de kotire betire o mo hwɛ yie se abrantie
ne ba na oso ohun na kira kwan ti malady ye beda ase se baabi ade aduru nyame ya domo a efiri kire kɔ no yenim se ensesa me ba na yemu baabi a akra na akwa akuduru ebusiafo na ha ene brebe me kwan yo na ye de asi enu anso achim da na daje ni poso ani manso ne enema efiri aburuchira bi to ne birthday kama ane kwame minu ya kwame ne yere na ya baba oni ni nua da ko a ene lenda nom enu anya sam kitwa na akohwe memei o ma ha mu atentem si e we de asam kurani na George to ma me tu bebre na wa ha ma ye tenten tele se die ko tu nkonwa se die ukoka ese eja o ye modo ne papa se na ya se akui o san de bet nso bo ne yem nam se jam wa bodam abusu de asi eda